kajingkren jong uroi par senram haka rally kom a meeting hapo jirang Ribhoi district menta ka sngi ban persya halor ka MOU kabalale bumsinyo jongkas MDA government. Chapo Asam. Memot penyalam baklaya no. Kumangon kang nama pemenang melawan ban puli na US, na UK, menang ban kran pareng kambat. Bau baro udkhot yang kajai nriu nyutrap. Umnang ban puli pareng, lane umnang ban tok pareng. Wat yalam bakla. Wat syukur, wat tok yang kajai nriu nyutrap. Kang namar begita gispongot. Kita ki handicap kombong barok. Kamot babarok hatsan lak kinong snong lane way po way got yang kajai menriu ulong handicap lang kumbolong makigis pongot kata kadang message ka basay show konrat sangma bade ka kenhun ka jongu ni kwaro ban kren ta ka basay yo konrat sangma bana kapor sa kapor wong boom la shu ban pendet yo uput om la shu ban ya pendet ya ka MOU kabaladet banyak tok kumulong dos katri jangka jirang mana ka constitution jangka rin dia tat hadu menta nyong fusan peligis nam lawan ra ka jingpen kala lani ka amendment da kisis pak tamsin kane ayu ya ka tuka kot live page bantar bantu da kawe laga medon kamon kata ka jingkeli ka bangi kwa ban keli yo konrat sangma ka kot kabamiyasain tang mame baru himanta biswa sharma klam dashim yakarai jong ki hima khasi klam dashim yakarai jong ki district council klam dashim wa yakarai jong ki regional committee lashna ya ki regional committee banaya ki report lane ki kaipot Iban penting kena bakam no telegisnong nakini gibadan nakijinge kajaput kinhap sya Assam bat kinhap sya Meghalaya nekama sosi galong baka regional committee jang Ribhoi ya kabalasan daw ba prastun UMLA jang pinang ni minister bada sakyat lamari UMLA laponong po kibari kitkot jangka ni regional committee kila aya ka report bakini gisnong aga sector 6 lani ka sector ko Banrio ka Jimrigao bat kalengkung kini banhap sa po Meghalaya na markikot gisla ka historical facts lani kita ka thamay ka jongki ki hap po ka hima kasi ka jinglang tray ka jaka lalong tray di hima kasi kini banhap sa po Meghalaya di ka basusi galong bakumbang ilat kat kong kiartiay kabangingi lale kasinsyong kabaningkong kabaw Konrad ukendu himanta hapo silong omdan proceeding umdan nakajingto bale umdan nakajingto badom la banay skipay ba namar kumboong don kadaw bad don AA shalandat kajingya syong kabakado Shoban sanya kaya MOU kajinya kendo apa yang himanta badu Konrad sangma om simla ai wat langi lapan kiong bo om don om la banai boleh om la banai ya kajinya syong ki baya syong hapadeng pat lai sautli ki ai ngi kajing tho kajing keli galong don ayu shalandat bahaba fisgrong don jing tho aba fimiru don dak komot kini ki art lagi meeting ki bo Konrad usong baru himanta biswa sharma om simla ai lana pentim baik ba na markidan ki ki bamaki ki lapan bat lesi kare gadau ka bapelang ya ka sorkar ka jongi aka jinglang khmat jong Konrad sangma bandeno ya kata ka khat square kilometer hakani ga phase 1 ka sorkar ka baladat aka bahpa ya kini gikot kam simlaong baka Meghalaya ka dawa kang khat square kilometer lari khat square kilometer rekong babaro
500 square kilometer kadai jong ka Meghalaya. Kajingkeli galong babalay pat ukon rat sangma udi lado aino marshiteng ya kajaka jong hima kasi siya ka Sarkar Assam. Kata kani kajingkeli kabangikeli ukon rat kalau abang dia ilesi kata kadau kaba lapelong ya ka NPP ya kaba lalang kemat do kontrak sangma kemusian dang menen bensisngi ngiyo iya ka kubur bo kontrak sangma bag ka parti ka jongu kinle jele ya ka election sa Orissa sa Madhya Pradesh sa kiway gitla yo pisa nai yo pisa nai KNPP ka parti ka badang syuthaw dang meno kajingkeli kalong yo pisa na kini kita kishen ki bapani bakini gibriu Kim Don Shu ya karat kerem Kim Don Shu ya kajing sautu ki kroy bande banlilam ya ka khendau ka siap bat kadai kumong bareng kinut namar bari khasi jantia kabriu nyok trep kamdai ka khendau ka siap ka jongki banda dei kandan ka jinga pendai puat hapo garo lam tarai watang sinci ka khendau jongka aking jongki nokma uskon rasang ma unut banai syasam lane syapo Bangladesh nai namar bakadai ka khendau ka siap jongki hima khasi ya lor kata kanong rem boksanut bandi kumalong namar bangi yoy kinong mi khmat kiba kelut kiskor kiba malak hikmat kiba mlat dan keren kumbalong kita kanwengot ki MDC jong NPP apo ki CDC men-step syong meeting lang all party MDC meeting raja kawai bangi persya ke MOU belasan ka Sarkar hadin argenta poi phone no blay jongki ubasyong sekretariat banong hey mayale ayu kilaj weng tang hadian lai kenta ton barokan wengot rong akam rau siam banong ngitingi weng ketua resolution yang balasain meneh